Ngele lena ke iMadiketseng TV igama lami nguTsepo ngokaMsimango kanti ke ungangilandela ku Facebook page ethi Madiketseng Community Network kanti ke lona abeka ngumdlali we Bafana uBenny McCarthy oke wadlala ke nase Portugal edlalela iqembu lePorto. Lo mdlali lona wafika ke la eNingizimu Afrika wadlalela ke iOrlando Pirates ngaphambi kokuthi ke wasesuka lapho waseqeqesha lona ke iqembu leCape Town City. Kanti ke uBenny McCarthy ke uye waphothula ke izifundo zakhe ze-UEFA Pro Coaching License. uBenny McCarthy ke is one of the most highly qualified coaches lana kwi-PSL kule season ka 2019 no 2020. Kanti ke wona ke mawubheka igalelo lika Benny McCarthy uyakholela ukuthi uBenny McCarthy seka ready enough mhlawumbe ukuthi ke angaqeqesha amaqembu amakhulu anjengo Kaizer Chiefs nango Orlando Pirates. Uthini ke umbono wami?